Reka nongere mbekaze inshuti mukomeje gukurikira channel yacu Love Story Official. Uyu munsi reka tuvuge ku munyamakuru uherutse gufungurwa mu minsi ishize yitwa Nkunzineza Jean Paul. Nkuko mubizi uyu munyamakuru yaje gufatwa arafungwa hari muri 2023, akatirwa imyaka 2 arayifungwa arayirangiza. Biravugwa ko agifungurwa yasanze akaunti ziwe zarafunzwe, harimo akaunti ya bank na mobile money. Aho hantu niho hari amafaranga ye. Kugeza na n'ubu ntiharafungurwa. Yewe yagiye no kubaza kuri bank, bamubwira ko yabanza akajya kuri RIB kujya gutanga ibisobanuro. Ese ni ukumugendaho cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Ariko hari amakuru ahari yemeza ko agifungurwa hari umuntu uba mu Bufaransa wamuhaye ubutumire bwo kujya mu Bufaransa ngo agende bagire ibyo baganira. Jean Paul rero utagira ipfana nawe akomeje gutangaza ko rwose uwo bafitanye ikibazo amuzi, kandi niba ngombwa azitabaza umukuru w'igihugu. Ese umuhungu wacu nibongera kumufata bakamufunga azarusimbuka? Kuko nubwo waba uri umwere ntabwo warwanya leta ngo uyitsinde. Ushobora kuba nta cyaha ufite ariko bakagushakira icyaha kikaboneka. Abafunzwe bose ntabwo ari uko bakoze ibyaha, ahubwo nyine ni kwa kundi nawe urabizi. Ese umuntu kuba yakosora leta ni ikibazo? Umuntu azemere atuze ntakore amakuru kuko ari ugutinya.